din lumas dei perats, era lo fil che fazia tornar nos affari. Lo papè aveva preso ritirato e s'occupava solamente della poulaio. Se n'occupava plein, Aveva due enclaus. Un a costat del mar, pulit, che toccava lo stal, e un altro pas palenche pulit tabès, ma dall'altro costat della ruta nazionale. Aveva buttato nel poulaio din los due enclaus. Din lo primer, de galinos del Lauragais, que eran pulidos, grandes, largos, dorados, pondosos, de pulidos puletos. E din l'altre, de polonanos petitos, negros, de gordidos, que cayó li cupatos plumo al cap de l'usalo per les empecciar de bula, crisi que venion d'Africa. Ero dretx lo paper. Aveva fabricat de mangiadori qui cargava un saquet de gra e quand xapaven les galinos, lo gra baixava tot sul. Ero lo paradís de las galinos. Solument, un gran malheur arribet. Lo paper moridet. E per lo fil qu'era impegat dins un treball que n'avia de besogno plus que repuscut en faire, les galinos les fazion cagar. Avia pas lo temps de s'en ocupar. Encara, aquellos que eran a costat de l'hostal ero aisit de lo donar un saquet de gra. Ma fazio. Mais les autres, de l'altre costat de la ruta, sovint les oblidava. A la vez, las paulos del Lauragais eran grasos e pelo, del tant que las nanos, sus alimentados, eran magros e devenion teñosos. Y poi, sans estre entretengudos, las clausuras, que enrodamos los glos, desperiron. E rapidamente fueron pleno de trauc. Las paulos podion sortir de l'enclaus. Qualcuno se fasquera un scalfat sur la route. Los del Lauragais sortisson pas trop, avion de què manjar l'hostal. Mais las nanos que crevaven de fa sortisson ed intravo din lo club d'enfacio de l'altre costat de la ruta. E era difficile de fa ancora, sense far agafar per un auto. Ma de l'altre costat hi aveva de què manjar. E aquí comenzaron los emmerdes. Las pulos del Lauragais fueron escandalizados de ver que n'hi ha que venion manjar son gras. Mais nosaltres, anem pas manjar vostre gras de l'altre costat de la ruta. Cadun di son enclaus, per caire. Ma que ben de fa, diron nosaltres. Aveți que butira da fa cu si budeți, és pas nostre problema. Nosaltres, siem nascudo així, siem d'habitants de Souche, siem galinos del Lauragais. Mais n'aveți prou de gras, n'aveți tant que n'hi ha que se deperit. Podem pas accueillir tota la misère del mondo. E volem pas d'un grand remplaçament, Si en donetos pules de Lauragais aven pares rubat a pas de gus, aven un mangiadori pulido e pleno non a cal defendre. E vosaltres, si es pres d'així, vos quel parti? Era difficile d'ausir ancora a me lo vendre boid. Encara mai qu'un pulo russo, grasso e fier diet si n'han pas a menjar, los altres n'han qu'à crebar. Acos va bé, N'hi ha que son rabia, hi ha que los que compten, Dels altres se'n futen. Ma qualcunos d'aquelles galinos de Lauragais avion un poc d'humanitat. Avion pietat. Digueron, aben totis un etiqueta que lo papet nos agrafet su las alos per mostrar que sien en regla. Las pulos nenos
quand l'étiquette sont en règle, poden lui donner un petit pot de gras. Mais les autres, qui sont des situations irrégulières, ouais, d'effort. La politique d'aquellos galinos era una politica dell'egoismo, come la presentano. Vai. Volete sapere così tutta cosa s'acabet? Les clausures erano tutti straucados. Quand una famille de reina veise taco, seria aquí de polo grasso, aquí de polo magas. Pas d'hésitation. Escaneron tutti les paules del l'oraguer. Se regaleron. Na mangeron tota una setmana. E apoi? Pardi, han escanat tutti les paules neno, t'aves. La vida és curta, podem fer el que volem, anem tot discrepar, mais fa pas res. Estimi mai la brava gent que los mitjans.